Dobar dan, dragi trećaci. Ponovo smo na času bosanskog jezika. Za današnji rad će vam biti potreban udžbenik Naš jezik, sveska za školski rad i pribor za pisanje. Ja sam Danija Slecović. Nalazim se ispred vrtića Mladost, gdje sam sticala predškolsko obrazovanje. U blizini vrtića se nalazi škola u kojoj pohađam 5. razred. Škola nosi naziv Stefan Nemanja. Nisam skromna, ali osjećam potrebu da vam kažem da sam uvijek bila dobar đak, što pokazuju rezultati na mnogim takmičenjima. Ja sam svestrana ličnost. Na smotri recitatora u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović osvojila sam prvo mjesto. U Kulturnom centru u okviru festivala Stvaralaštva mladih moje plesno umijeće sa plesnom grupom Pingvini, naravno, opet prvo mjesto. Danija, šta to snimaš? Snimamo mjesta koja su obilježila moje uspjehe u dosadašnjem školovanju. A koje su to mjesta? Naša škola Stefan Nemanja, bila sam ispred vrtića Mladost, kod Narodne biblioteke Dositej Obradović i sada me evo ispred Kulturnog centra. Kako se jednom riječju zovu sva ta mjesta koje si obišla? Ta mjesta se jednom riječju nazivaju ustanove. Odlično, to mi treba. Za domaći zadatak trebam da napišem nazive ustanova u mom gradu. Možeš li mi pomoći? Naravno, pomoći ću ti. Nazive ustanova pišemo velikim početnim slovom. Hvala, Danija, baš si mi pomogla. Ako ustanove u svom nazivu imaju vlastita imena, kao što naša škola nosi naziv Stefan Nemanja, i ona se pišu velikim slovom i obilježavaju znacima navoda. Na samom početku nastavnog sata ste vidjeli kako je djevojčica Danija pomogla svojoj drugarici Hatidže da napiše za domaći nazive ustanova u njenom gradu. Kroz obilazak ustanova u kojima je boravila, bilježila uspjehe kroz razne manifestacije, objasnila joj je kako se nazivi tih ustanova pišu. O tome ćemo i mi danas govoriti. U vašim sveskama napišite naslov. Pisanje naziva ustanova. Sada vidite ustanove koje je Danija obišla. One spadaju u vaspitno-obrazovne ustanove. Sem Kulturnog centra, on spada u kulturne. U našem gradu postoji mnogo ustanova. Na slici vidite par tih ustanova. Na prvoj je sportski centar Pendik, na drugoj je muzej Ras, na trećoj je gradska uprava i ona spada u pravne ustanove i na četvrtoj je opšta bolnica. Ona spada u zdravstvene. Pogledajte sada sljedeće rečenice. Na festivalu Stvaralaštva mladih u Kulturnom centru Danija je sa plesnom grupom osvojila prvo mjesto. U regionalnom pozorištu u Novom Pazaru bit će prikazana zanimljiva predstava. Multimedijalni centar organizuje likovnu izložbu učenika osnovnih škola. Ovdje imamo 3 rečenice. U svakoj rečenici se nalazi po jedna ustanova. U prvoj rečenici to je Kulturni centar, u drugoj regionalno pozorište i u trećoj multimedijalni centar. Zašto sam početno slovo u nazivu svake ustanove označila roze bojom? Zato što nazive ustanova pišemo velikim početnim slovom. Sigurno se pitate šta je sa ovim ustanovama. Hatidže je predškolsko vaspitanje sticala u predškolskoj ustanovi Mladost.
Dobili smo knjigu na poklon od izdavačke kuće Klet. Ove ustanove u svom nazivu sadrže posebna imena i obilježena su znacima navoda. Nazivi škola, biblioteka, bioskopa i drugih ustanova koje u svom nazivu imaju posebna imena pišu se velikim početnim slovom i obilježavaju znacima navoda. Pogledajte još ove 3 rečenice. Naravno, u svakoj od njih se nalazi po jedan naziv ustanove, ali ovoga puta u nazivu ustanova se nalazi i vlastita imenica. Hamza je učenik osnovne škole Vuk Karadžić. Naziv škole je Vuk Karadžić. To je vlastita imenica. I naravno, piše se velikim slovom. Ali pošto je naziv ustanove, obilježili smo je i znacima navoda. Dakle, početno slovo u nazivu ustanove je veliko, osnovne škole i vlastita imenica. Sljedeća rečenica. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović održano je književno veče. I u njoj imamo vlastitu imenicu, biblioteka nosi naziv Dositej Obradović i obilježili smo je velikim slovom, naravno pod znacima navoda. I u trećoj rečenici, učiteljica je svoje đake povela u obilazak muzeja Ras. Muzej nosi naziv Ras, a Ras je grad, znači vlastita imenica i naravno velikim slovom sa znacima navoda. Velikim početnim slovom piše se prva riječ u nazivu i svaka vlastita imenica u njemu. Nadam se da ste sada razumjeli pravila u pisanju naziva ustanova. Sada ćemo uraditi par vježbanja. Prvi zadatak. Koja rečenica je pravilno napisana? Mi smo učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Koja rečenica je pravilno napisana? Šta mislite? Tako je. Druga rečenica je pravilno napisana. A zbog čega? Tako. Zato što je početno slovo u nazivu ustanove napisano velikim slovom, dok je u prvoj rečenici malim. I tu je bila greška. Naziv škole u obe rečenice je pravilno napisan. Drugi zadatak. Napiši pravilno nazive sljedećih ustanova. Osnovna škola Desanka Maksimović, Regionalno pozorište Novi Pazar i predškolska ustanova Radost. Vi dobro razmislite kako treba da napišete i označite naziv ustanove. Pustit ću vas da malo razmislite. Ako ste ovako napisali, onda ste pravilno uradili zadatak. U prvoj rečenici osnovna škola, o veliko jer je početno slovo, a naziv škole pod znacima navoda i velikim slovom jer je vlastita imenica. Druga rečenica. Regionalno pozorište, regionalno velikim početnim slovom. I treća rečenica. Predškolska ustanova Radost, predškolska velikim jer je početno, a Radost pod znacima navoda jer je u pitanju ustanova koja u svom nazivu ima posebno ime, a to je Radost. I posljednji zadatak za današnji nastavni sat glasi: dopuni pravilno. U nazivu ustanova prva riječ se piše kako. Tako je, velikim početnim slovom. Ako u nazivu ustanova postoji i vlastita imenica, ona se piše, tako je, i ona se piše velikim početnim slovom. A ovako bi trebala da izgleda vaša sveska za školski rad.
Za domaći zadatak treba da uradite 38. stranu u radnoj svesci. Toliko za danas. Nadam se da ste uživali koliko i mi. Hvala na pažnji. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Danija Slezović, Hatidža Hasanbegović i učiteljica Azra.